too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamukashos ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. for any ashe for me ma obibia akwa baleba too much GH anything so munia ba moson for mercy cow na me dey nsem wa esekulate e wo man mu e ba besom endra dey ya na chese election isi the result no ebetu ja chese Ghana for no dudu na wo mu support MPP amanyokuo no chese wo ni agi a wo mu no wo chese wo mu jubilate wo man ni mu afana bebia na for even though say MPP afa abano all right Ghana for no ebi mo ni agi nanso ekọ impenifo ni mu a chese dudu na eni ngi omo ye shock Oma ye chese omo pa chese oma ye surprise what a shock esan said na the way na onjuma city any the way omo call campaign see eboji wo mo so any chese chese omo modern bonti no mo expect sanka intervals ebeba MPP aban ni amanyoko no any NDC amanyoko chese sanka very big one nanso we die enkonkonko si a chese omo pa chese intervals na ebeto mu Emma even nanado efa akonya no Oma ye disappointed na disappointed that chese omo pre omo kenye na oma ye ni na baby kura omo blame pa chese onipa wo jire mu a wono kasa na koma so ade di blame na to dwa kra ye honorable Kennedy Agyapong the MP for Asin Central na nsem a wo de etu dwa no pa chese ono de why disappointed pa was Zongo communities no essence oma ye ungrateful oma show gratitude nanka nkrofukuo bi krampo nanka won baby bi sampa na enye Zongo communities omo Accra mantemu essence wo susu se nanado is essence nanado dankwa no ni omo dinye panetefo yenhwe se na papa honorable Kennedy Agyapong osi eka nsem me fantu dwa pepe honorable say look at Oti region. You should politically assume that you maintain your stronghold first before you seek for extra votes. In my hometown alone, I beat my competitor with over 1,000 votes. Therefore, saying I work on Wensiwa was actually an so. He won all the Zongo areas. Why is it that people in the north have embraced MPP while the Zongos in the capital do not appreciate as opachile say nkrofo pa chese womo no one the region chese do na kase bia womo pon vote nsem to convince them on the krebe den womo pono omo na is esa na do dan kwale njuma wedi ne modern bo a wabo en oma chire ni so nanso Zongo communities womo wo greater Accra de wo susu se omo disappoint MPP aban ne pa na wono ne kwa ne mantem wa Asin Central wono Zongo communities wo nyina show appreciation omo ama na ni mu enku ase wo ni dwumedi a obedi ma womo nanso Accra for Zongo communities there modi na yambo pa na wono wo susu se anka be kra anka nanado man ndani na nipo enhwe Zongo communities they dey from the moment to aso tell ya okan I say the people in Savannah accepted the Kufu-Addo's policies. They should take all projects to the north and leave them Zongos here. Kennedy Agyapong told a program also on Net 2 TV.
honorable Kennedy Agyapong Puniti ono ani station ni so na two show bi a ekoso e no dey nsem we tu dwa see ebe ya is excellence na do dan kwanyame adom wenya power we woman ani enko nkrofuku a womo savina wo side no sense womo no mo chi ni policies edi tu mu a wo ma kire eni so ni bi ni dwumedi a opese wo deep do na enko northern region na monja zongo communities cry especially one a wo be piem wo Accra mantemo netiefo wo hwe honorable nsem ya wodi atudwe de kwanso ano no ebe ya possible say is excellency ni policies ni dwumedi a wo bedi no obetimi yi zongo communities edi efri mu no ana say den a odi ni dwumedi yi a wo be ka dwuma bedi wechi se obomodi abo ne womoden na woni MPP aban no ekura Ghana yi a nkrofuku yi a honorable come as me zongo communities no oma dream besisa amadachi bi oma to abana ma MPP ana say na asem o kan de sa na tie senya wo si kan nsem de ase zongo communities ni de senya wo be ye omo bia no bebi omo beto akwa na omo beto akọ ana entisa mejidi se wo so wo adwinkyire bi wo ho na tiefo ebi mu so edi kan a kire omo adwin na omo adwinkyire a wo mo kire ni se we die honorable mfanto nche na enye possible esanse na we owakoma papa na wa na adwin se Obama Ghana na wamba ama ebinu etise na wosi kasi ye zongo communities phone free mu de anya ade ebe ye adwuma na honorable want to na adwimu na ombomode amfa ye zongo communities o ma yon grateful a won momobo no nja bibie mu ebi mu so se de bi nya honorable na kan de ne kwan so ano no esanse ase ni zongo communities fa woni policies a wo be ye sembuo wo mu de asoma yo madin na ma yo madin de da dia na wuku ho sa de amom sa ye de no mususu se de bi ne ona bo aka no na nanye ne sa ne tie fo so de wa dwenkyere ene send drop it wa dwenkyere to your comment section wo efa ema ya fa so subscribe ya no wetu wana mo no wa bo ho mo de na wa subscribe se ne ebe ye djumede bi atumo mo so won sa betumi akabi no wetumi a kire wa adwen na afen so wo share like the promote channel we e de man ye munua ba ma sikaw na me djumede yi ebe som aha e na me ba me kwan na me de mu esidasne ye besan ehia makawam. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura.